Ай. Әммә дә ұзаққа сузылды инде бу ремонт. Кайчан бетә соң инде бу? Әле кичә генә штукатурка ябыштырып киткәннәр иде. Инде тагын кубып төшкән. Ай Алла гана. Туктыйсыңмы инде юкмы? Пожалуйста, туктат инде. Колакларына кирип ашказаннарын әйләндереп бетерде бит инде. Эшләргә невозможно. Ай Алла жаны. Ул мин әйтәм, Мисырдагы пирамидаларны ничә гасыр элек төзеп куйганнар? Юк, торалар. Кубарылмый бит. Ул мавзолейда ята безнең Ленин. Ничә елдан бирле мавзолейда яши. Тора. Юк, җимерелми. Ә бездә плитка ябыштырып китәләр, штукатур итеп китәләр, бәттә кичкенгә. Ишелә төште. Вот син аны. Ну, бу ремонт дигән әйбернең бер яхшы ягы булды, конечно. Главврач үзенә отаң башы кадәрле телевизор алып куйды, карагыз әле. Нәкә, үзе булмаганда шушы телевизорда нәрсәләр күрсәтәләр икән. Баскалап карыйк әле кнопкаларны. Так. Каясы моны җибәрә торганы. Аха. Нәкә. Истичә, яңалык бар. Иде. Нәкә, нәрсәләр сөйлиләр. Так. Hayırlı kеш. Сәннәр мисез? Эфирда яңалык. Яңалык бар. Bu atmada районыбыз башлыклары президент кошында отчет тотты. Шул җыелыштан кыскача репортаж. Нәкә. Опа, безнең голова бит бу. Добрый день, Рустам Нургалиевич, министры и гости республики. У нас в Маташтинском районе все хорошо. Нәрсә? Вот, что бы там ни говорили, мы в своем районе ни на что не жалуемся. Конечно, не жалуемся. Народ работает, получает адекватную зарплату. Нәкә, адекватный зарплата ничә сум була инде ул? Средний заработок населения у нас составляет 38 560 рублей. Ага, 12 айна кем бергә кушсаң, җыелырга мөмкин. Во всех домах у нас, значит, есть холодная вода, газ, электричество. Тарифы на ЖКХ не кусаются. Конечно, не кусается. Чәйнәп кенә үсә бугазында. Айдан айга китереп кенә бирәләр малайдан. Сразу чәйнидәсе. В этом году в районе построили около 160 километров новых дорог, а также отремонтировано 500 километров дорог. Конечно, үзенең 1 гектарлык участогында алдыка чәйдәр бит асфальт. Җыелгандыр 600 километрлык. Школы, детские сады, больницы работают в штатном режиме. Уфулем. Президент кадәрле сүндереп куйма әле. Президент кадәрле президентны алдалап утыра бит. Карале син аны. Ялган бол син, понял? Ялган бол. 15 ел буе шушы больницада эшлим. Ник безнең главаның бер аягын атлап шушында кергәне булсын? Аллаһу Тәгалә кәем. Кертәле шул главаны безнең больницага бер генә мәртәбә. Күзләренә тутырып кына карыйм әле шул хайванны. Офигеть. Әле ишет инде. Ват дурак моны чакырган шулчы бер капчакчы сораган булсам. Исәнмесез, Равшан Байранович? Салам. Ага. Карале. Әу. Главврачка шалтыратам, шода телефон алмай. Соң главврач бит Италияга китте, ял итәргә. Син кем? Мин аның заместителе. Салам. Исәнмесез? Карале. Эше ортып китте. Әйе. Менә иртә белән Франциядән кайткан гүмбә белән Австралия конгрессыннан ясалган рулет ашап куйган иде, миме? Әллә килешмәдеме шунда? Килешмәгәндер, конечно. Район халкы ипи белән туз белән туклаганда конгресста ашап яту конечно килешмәде инде. Нәрсә? Мин әйтәм, сукыр чәгесе түгел микән дип. Сокыр шәгесе. Сукыр чәгесе түгел микән? Куркынычмы соң? Бу Равшан Байранович бик куркыныч әйбер, бик страшный авырту. Сонда бай эшлә инде берәр нәрсә. Хәзер борчылмагыз, ярыймы? Утырыгыз, нервланмагыз, амбулаторный каршыгызны тутырабыз да, барысын да тикшерәбез хәзер. Безнең иң яхшы больницаларның берсе, бер дә борчылмагыз. Ник килгәч кулларында җуып алырга кирәк. Кая кулларны чайкап? Әнә шунда пишмакта чайкап алабыз, ярыймы? Нинди хәл инде монда. Бөтен җирдә тузан, ишекләр пычрак. Соң Равшан Байранович, бездә бит больницада ремонт бара. Ремонт? Әйе. Менә ул сайбат. Ремонт улайбат. Күптән барамы инде? Юк, әле генә башланды, 15 ел элек.
Нормально, 15 жыл айлайбат о. Главный ғұмыр бойы бармасын, ол ғұмыр бойы бармасын, иә. Қараңыздар, мен айтар Рошан Байырнович. Иә. Ол ремонт деген әйбіріні біраз тезлетіп болмас ба екен? Соң, мен главағына бет, главағына. Міне үстін нәрсе демейтелер. Міне шулай бола. Аңлашылды. Иә. Аңлашылды. Қаясың сіздің мұнда раковина? Соңалі раквені құйырға жүрмеділер. Қолны қая жуырға? Әне түшәдегі тишітні көресіз ме? Әне шына томған томшы білән шейқа балығыз еді, ярай ма? Салқын екен бұл. Салқын деп, құя шыққа жылына олар Рошан Байырнович, зато бушқа. Как бушқа? Соң яңғыр суы бейт ол. Яңғыр суы бушқа бейт табиғаттыкі. Не положено бушқа? Ертегі документларыңызды жиып, менің секретариалына келерсіз. Не қаят больницаға су кіртеміз міне? Міне бұл томшыға ертегі шөтшік қоямыз. Бушның атиянесі өлді ол. Қазір бушқа бір нәрседе жоқ. Аңлашылды. Қараңыздар, Рошан Байырнович, біздің тігіне форточкада туда-суда жилда ойнап ері, ансыны шәтеміз. Ансырада жай табалар. Бүтін шашын түлері керек бүгінгі дүнияда отырмышта. Ешлей. Соқыр шәкісін ешетеміз, иә? Қазір текшіреміз, бір да бұшылмағыз. Отырмағыз. Нерваланмағыз әлі, бүтін шер нервадан. Бұшылмағыз. Но анализлар берге керек болашақ. Анализлар. Но тегені ғади. Сидек, кал, қом. Бар, алар анализлар бар. Аларны әзірлеп қатын тутырып жіберді. Шулай ақ бұны. Шырпы қабыды бар. Несі бар? Аңладым. Анализлар. Бұларны енді текшірген лабораторияға жібересіз ме? Соң Рошан Байырнович, лабораторияны 2 елінің өзіңіз еуіп, спиртзавод ашып қойдыңыз білейді. Ие шол? Аны кері жауап болмай бейт, енді аны ақшасы айбат кіре бейт. Бұларны нешек текшіресіз? Бірді бұшылмағыз. Бұларны по методике Красильникова текшіреміз. То есть, менің методика бойынша. Көрей ме? Мына қарап тұрыңыз. Алдық, сіздің шошы банкыңызны, менің бар стенд, мұнда барысы да жазылған. Барысы да, көресіз ме? Мына да түсі да белгілеп қойылған. Қазір мен ашқан шағыштырып қарайым. Қой тура келе. Шылай бола енді. Міне соңғы sıra тура келді. Демек, анализіңіз нашар. Нашар? Әйе. Қара, яқшартып болмас ма екен? Бірінші әтті болмай, методика шылай тәті. Анализіңіз нашар. Әйе. Қазір әйдегі сені болай тіреміз. Қазір қоналыға керек болашақ. Ансыр нешек? Бек жайлы ғана. Берегіз бармағызны. Так, мұна шылай шықибіз да. Менің қойадыр мұнда мамық болыр аты еш, спиртованный. Айттырамыз да. Ше, ей мұна айтыр. Опа! Қонаға. Шуннан? Демек әйбәт. Септірі баққан болса, давлениеңіз көтерілген болыр еді. Оқмағандар да бола ма? Оқмағандар да бола. Ішке суырып алғандар да бола. Бұқтайды тромбы деген сөз, насостар дүрішлеме деген сөз. Соң менің қан қаманда аға? Аза бек жайлығына бұл айттырамыз, ашыңыз ауызыңыз. Опа! Мына шылай тұрып, қан қазір сиріп көлер өйтіп отыра, мына шылай тұрып, ярай ма? Жайлап қана отырып тұрыңыз. Так, аңлашылды. Аменде. Мына шылай. Қазір ең нашары ең әшәкісі қалды. Шырпы қабы. Так. Шырпы қабын ашып жіберәбіз. Ана күнгірелер шығып жүргізді малай. Бір сартына бір сүйгірі. Аңлашылды, біздің бір яқын достымыз бар. Келелі мұнда, кел мұнда. Секірді мұнда. Опа. Нәрсе соң бұ? Бұ терес құрты. Терес құрты. Көресіз ме? Шырпы қабы яна келе. Демек, исәйбәт. Бұна бейт. Исәйбәт. О, кері бұрылды. Қая кетті? Кереге бір, кере келсін. Я, кереге бұрып болмай, құжа нешік деп әйті, шолай болайды, Рошан Байырнович. Бүтіндей секіріп қашты. Демек, шырпы қабыдан нашар деген сөз алып қойыңыз. Болмады, так икісі нашар, бір сейбәт деп жазып қойамыз қады барысын. Ниша табыз енді қазір соқыры шәкісін. Соқыры шәкісін кесәрге керек болашақ енді. Айда алайша кеттік операционныға. Ненде операционныға? Соң операционныйны өзіңіз бет яртиялылық яптығыз да, кебет ашып қойдығыз. Ие шол. Операцияларны қой ясайсыз? Операцияны бірдегіні ясайбыз. Нәрсесі бар аны? Бірді бір шынмағыз, пиджагызын салығыз, костюмығызын салығыз. Исі сіңмәсін деп айтам, қаны шешіремәсін. Ярай ма? Келегіз, орнашыңыз мен ашылап пішбаққа.
Орнашып düşмәккә ия. Аякларыгызны күтәреп куегыз. Балай теге наркоз буладыр бит. Алайса мин куркам наркозсыз беренче тапкыр операция. Әлбәттә наркоз була. Беренче категориялы анестезиолог бар. Шулаймы? Хәзер чакырып чыгам. Әйдә. Шөйләп кына әзерләнеп утырыгыз, ярыймы? Борчылмагыз, бердә борчылмагыз. Хәзер. Кем әле? Анестезиолог. Кирәле монда. Операциясы бар, әйдә, кешене йоклатырга кирәк. Равшан Байрамович, тиз бул әйдә. Бердә борчылмагыз, ярыймы? Бердә тәтип борчылмагыз. Әйдә, тизрәк бул. Равшан Байрамович йоклатырга кирәк. Йоклатырга? Әйе. Мәңгегәме или как? Нинди мәңгегә? Нинди хәл? Мин вообще-то глава этого района нинди мәңгегә дигән сүз ул. Соң мен сен айтып торам бит, Равшан Байрамович ти. Гафу итегез, Равшан Байрамович, танымадым. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Начар. Шул аякларга тиеш ул. Хәзер тик кенә торыгыз, яме? Бу ни эшли бу? Бу бердә борчылмагыз, тикшерә, үлчи. Бу беренче категориялы анестезиолог. Әйе. Ничек? Шо, җаным, исәпләнем. Әйе, шуннан. Голова булгач, монда шүкеш белән ярамый. Нишләтәбез? Кувалда алып керәм. Давай. Нинди кувалды? Мин вообще-то глава этого района шалтыратам, главврачка барыгызда. Уволят. Хирург бармы монда җирдә бар? Нерваламагыз, бөтен шер нервадан. Бердә борчылмагыз. Менә дигән хирург бар. Ха чакыртам, ярыймы? Хәзер Әйдә. чакыртам. Бар әле, бар. Хирургка йөри, бар чакырып кер әле хирургны тиз бар. Әйдә, бердә борчылмагыз, барса әйбәт булачак менә шушында. Хуррар! Значит, атабыз, ярыймы? Хуррар! Фамилиясе кем әле аны? Ялла. Плотников исендә калды. Нәрсә кычкырасың? Бөтен урысны эшкә тыгып утырды да. Менә мине кичмәсәм. Шот татар фамилиясе. Кладилов. Нормально. Эй, Плотников! Плотников! Кирәле монда әйдә, сине чакыралар. Вот молодец, Плотников. Наркоз да кирәк булмады. Nästa operasyonsiz barmı? Operasyonsiz men yotayım hep. Ayda kimni kitap ne? Rahat alıp kitap basayan kitap. Стоять! Так. Hayırlı günler hürmetli kollegalar. Hayırlı günler ikigizge de. Sen näsega bizni chaqirdiğında kitapga bir bulmag'ach. Так сказать. Оторвал нас от важных политических дел. Так. Hürmetli kollegalar. Кая китте ул? Мында бар. Hürmetli kollegalar. Bizning qarshimizda Равшан Байрамович ята. Глава Маташтинского района. Шуннан чыгып, бер генә сорау. Нишләтәбез? Yok, men glavachim barmoqqa so'qmayman. Bo'lsa kitap kelmayman, kitap kelmayman. Правильно. Yotsin. Yota turg'ach qator Allah bersin. Da bizning ishim bir bir ishlagani yo'q-ku bit. Bizning To'xtag'izlar. Hurmatli kollegalar, siz meni anglab o'tirmadingiz. Ol bizning uchun bir narsada ishlamagan. Lekin biz onun uchun narsadir ishlik. Правильно. Diyetaba. Ибдаш Плотников, qarаңыз әле. Менә сезнең урамыгызда юл бармы? Yo'q, bizning uramda yo'q, yo'q. Ә сездә Кладилов? Нинди yol? Bizda uramda yo'q. Шулай булгач, әйдәгез операцияны аяклар, юллар түзүдән башлыйк. Правильно. Понял. Ayda kızım onun alaysa ayakların kesik. Jeyau yürüsün. Правильно. Аякларын кискәч, ничек җәяү йөрсен инде ул? Аңгыра. Правильно. Alaysa ayda kızım alaysa da bayta alaysa kulun kesik. Dürüst. Правильно. Kulların keskəş ulu bir rol tutalmay. Jeyau yürüyor la. Yok kisem de bak koysun kidim da bayta. Ay, tutsağız. Millet təqdim var. Әйдәгез эшне ЖКХ системасына башык. Ничек була ничек? Ничек? Нәрсә суын үзәбез мәллә? Наоборот, кертәбез. Жылы су. Жылы су кертәбез да газопроводын пробка белән томалыйбыз да куябыз.
Йоқла. Шүттен генә ЖКХ реформасын үзмәдең кабахат. Коллегалар, әйдәгез миндә әйбәтрәк фикер бар, әйбәтрәк фикер. Әйдәгез моның зарплатасын кыскартык. Правильно. Кыскартык та халыкка таратык. Акча. Йоқлайын, қаршы, йоқлайын. Тоқтайды, соқпайды, дурак қалдырасың бейт қазір, сен нәрсе. Бұлай да ақылы түгірін. Ақылы қала бар район больницасына даваланырға жүрмей. Алар шетелге барады, Израильге, еврейлер. Тоқтасаны, коллегалар, айда бұлай тұрамыз. Соқырын шағысын кесе бірғытамыз да, қайтарамыз да жібереміз. Правильно. Наконец-то, нәрсәді кисәргә қоштылар. Давайте кисәм, әйдәгез. Так, нәрсәді кисәргәләр? Соқырын шағысын. Ай, соқыр сәгәтен кисәм, бақым кисеп атам так. Туқырық сәгәтен нәрсә була ул? Вот надарыйны сенеме. Кишка без глаз была. Сукыр бит ул. Кишка без глаз? Не қоясың мұнда ул кишка без глаз? Қайда көз жоқ, шунда кишка инде. Мұнда көз бастағын, а? Вот, значит, башның бұяғы тулысынша сукыр шәгісі. Мұнан кесерге керек. Тыныштаныңыз. Әтті барысыда. Болды. Тыныштаныңыз. Иса барғаттық соқыр шағысын. Болды ма? Мұна қадарының ұлы өскен. Мұна бұлай. Аян не? Көрсәтіңіз әлі мен ашуны. Нәрсәні? Соқыры шәгісі. Соқыр шағысын. Нешесі сәз? Не фіткәшәт етеміз. Ненде не бейт? Бар әлі бар. Соқыр шағысын ашуға бір нәрсе алып келелі. Голова сұрай, голова сұрай. Бар алып кел. Қазір болашақ ең бәрі Ошан Байырнавич, бірді бір шылмағыз. Болашақ. Мұна қадары болып өскен. 3 түн бойы барды операция. Бұлай өп мәлей? Әйе. Меға бек тез болған шекелі бұл. Әмді қаты ардырды Ошан Байырнавич көрсәгізіге. Бұны қатлы болған? Мұна қаты болған. Оқты. Аяғы. Нағыз сукыр шәгісі. Сың нәрсәге сілкінесің ол? Су алшан сілкінейін ол. Неге менің қаманда шауырта? Операциясы шулай была, кискеннен соң ауыртып қала ол. Это называется постоперационный лимфатический клизмососательный спазмологический синдром. Әйбәт айттым. Алло? Главврач шалдырата. Айсамыз қазір дәулей. Равшан Байронович, шолдырып қалай дегіз бар? Менімне, телефон тұтмаған. Нәрсе болды? Бір нәрсе болмағандар бе? Мәлі, шауыртып кеткен едәлі, операция жасадылар. Қойда, кем? Сон больниста, хирург? Ненде больница? Сон, өзіміздің больниста енді. Мәлі, Иптәш Красильников еді, анализлар алды. Иптәш Каладилов бізді анестезия жасады. Иптәш Плотников операция жасады. Ненде Красильников, ненде Плотников, Равшан Байронович. Біздің район больницасында 15 жыл бойы ремонт бара бетінде. Ішләме бет ол, бұлар строительдер Равшан Байронович. Кладчик, плотник, һәм маляр. Әлі болған штукатурщик ішке шықмаған не? Ол шықса точно ұшқып жібәрі есіне. Имайлар олмалар! Егін алдына! Әбірей қабырайы. Айдар Ғали Аскаров. Фәрит Ғалиев! Һәм Раушан Ситиков.